Татарстан Республикасы һәм татарлар турында тулы мәгълүмат. Татар информ мәгълүмат агентлыгы. Кайдан тамырыбыз? Узганнарга күз салыйк әле. Барлык әле тарихыбызны. Ата-бабаларыбызның узган жолын гына белү, ашыклар алдагы жолыбызны. Урый гына урый, ура калдың. Ата-бабаларның кәсебе. Керәшеннәр кем дип сорасалар, Булгарлардан килә нәселе. Тарих сукмаклары буйлап язмыш безне кая гына илтмәгән. Чиләбе өлкәсеннән башлап, Казан каласы, Алабуга, Чистай яклары, Лаеш белән Мамадыш иязләре, Башкортстан бакалы, әлбәттә Нугайбәкләр. Жирак туганнарыбызның нәсел җибебезнең башы Пин угыр әмтерек калыкларының барлыкка килгән заманыннан башланып, 10-12 гасырлардан заман җилебезне Рәсәй тарафы буйлап таратып ташлаган. Әйдәгез, җырлап, биеп, күңел ашабыз! Безнең авылының кызлары капкашы күлемә кияләр. Эшкә оста сезгә кыска җегетләрне сөяләр. Эшкә оста сезгә кыска җегетләрне сөяләр. Һәр шигырьдә кыз икән, кемгә бирербез икән? Уңар икән җегете, кемдә икән үмәте?
bulut qoplab kite bizning ilimizni. Opat sürümü qoplab ala, bәғәт күгебізні. Казакларда язадайық Бар да безнең искә кала, катын-кыз өстенә. Тормыш жүген иңнәребезгә нужа арканы киеп тарту. Каралты кура арасындагы барлык малы, җырт эчендәге бала чагасы, басу кырдагы икмәге, башкасы.
Бәрендә мылтык, кынасында булыр кылышы. Жыламагыз, Құдай гомер бирсә, исән чыгарбыз без сугышны. Жаратканнарыбыз, газиз жарларыбыз, без сезне көтәбез. Җиңеп шул кара жауны, исән-имин кайтуыгызны зарыгып көтәрбез. Без көтәрбез сезне, улны, ирне, исән саулар гына кайтыгыз. Җир сөрелер, балалар сау булыр. Кем аякта, бер җыдырык булып тормыш җигән бергә тартырбыз.
тормыш авыр булса да, гомер итүләре җайсыз булса да, без күңелләрне төшермәдек. Көннәребез кара җайсыз булса да, өметләрне җуймадык. Көнебезне кара кайгы төсенә манмадык. Бәгыт төсмерләрен бар нәрсәдән эзләдек. Уйнайбызда, җырлыйбызда, гармун кулларыбызда, алма чәчәкләре артын йөргән
Сугыш каман бара. Сугыш арабыздан иң-иңнәрнең жанын сырый. Иң батыр җегетләребезнең гомерен алып китә. Сугыш авыр, жанны, канны суыра. Привалга без менә туктадык. Ял да кирәк. Ә бит дошманны без жәлләмичә яхшы тукмадык.
атлый, атым атлый. Ягыны тузаны қаплый, қаплый да деймін, туған айларым. Ягыны тузаны қаплый, қаплый да деймін, туған айларым. Ягыны тузаны қаплый. Сағынысам айға қарым, айнада бұлыт қаплый, қаплый да деймін, туған айларым. Айнада бұлыт қаплый, қаплый да деймін, туған айларым. Айнада бұлыт қаплый. Аңа парамына келе, түгелі қуақ артынан деймін, туған айларым. Жешіл қуақ артынан деймін, туған айларым. Жешіл қуақ артынан. Жыламасаң да өкінерсің, біз кеткеннің артынан деймін, туған айларым. Біз кеткеннің артынан деймін, туған айларым. Біз Айларыбыз сау булсын, казакларыбыз. Кыйынлыклар сезне урап уссын. Катар апаттан Кудай сакласын. Пәрештәләрнең канаткайлары азаплардан капласын. Күгәршен гөрле көтәменәй, ир-егетләр чырлый атка менәй, ир-егетләр чырлый атка менәй, ир-егетнең менегән аты йылдыз кашкай, башларыны да җепәк нокта тине башкай, башларыны да җепәк нокта тине башкай. Агыйдәленең аръягыны да болыттырай, яңа җирләр иске җирне оныттырай, яңа җирләр иске җирне оныттырай, яңа җирләр өйәрләгән атлар кебек, иске җирләр күз күрмәгән ятлар кебек, иске җирләр күз күрмәгән ятлар кебек. Бердә сәлам, икедә сәлам кәрнедәшкәй, нәйеш килеп, нәйеш китемәй, газиз башкай, нәйеш килеп, нәйеш китемәй, газиз башкай. Ир егетләр байтак,
Негізіне туған жұртына батырларны данлы яшы барды. Бөтен қайғы, кәсірет ұнтыла, яшәү жәмәкірі ауқыра. Батырларны данлы аналар. Яла күркәй тәгәрәтте аппағым, яла күркәй тәгәрәтте аппағым. Париж, Париж, Парижларға жетсеңде, Париж, Париж, Парижларға жетсеңде. Сәлем жасауы жібердім аппағым, сәлем жасауы жібердім аппағым. Париж, Париж, Парижларға жетсеңде, Париж, Париж, Парижларға жетсеңде. Ақ үстінде бик көтердім аппағым, ақ үстінде бик көтердім аппағым. Париж,
atmaklарын. Su boyunдағы бақшада бәрәклеп кірілерімді, Su boyunдағы бақшада бәрәклеп кірілерімді, Сізді ойлап жабасылап үткәріп күндерімді, Сізді ойлап жабасылап үткәріп күндерімді. Su boyunda ике үрдек үшіншісі қырда, Su boyunda ике үрдек үшіншісі қырда, Сен достымды көрмей тұрсаң күлгілерің байыға, Сен достымды көрмей тұрсаң күлгілерің байыға. Суда балық жүземеге сыртын суға салмайша, Суда балық жүземеге сыртын суға салмайша, Біздің зал екіндемеге көзі жылдан алмайша, Біздің зал екіндемеге көзі жылдан алмайша. Тау астында салқын шешме ағып түші олаққа, Тау астында салқын шешме ағып түші олаққа, Ағып барып қайтыр едім сулар ақпай ол жаққа, Ағып барып қайтыр едім сулар ақпай ол жаққа. Su boyunдағы бақшада бәрәклеп кірілерімді, Su boyunдағы бақшада бәрәклеп кірілерімді, Сізді ойлап жабасылап үткәріп күндерімді, Сізді ойлап жабасылап үткәріп күндерімді. Su boyunda ике үрдек үшіншісі қырда, Su boyunda ике үрдек үшіншісі қырда, Сен достымды көрмей тұрсаң күлгілерің байыға, Сен достымды көрмей тұрсаң күлгілерің байыға. Atam, anam kreşinler, kreşin əbi babam da, yakın mına jırı mını her beyrem yılası da, kiyimlerimiz saklangan gasırlardan gasırga, kreşin digen halkım var, min bəxtli şuna da. Sağ mısınız soğanaylar, arular mısınız? Hürmetli karındaşlar, kilgen konaklar, kreşenlerinin Bermençik Devlet Folklor Ansamblı özünün 9. konser sezonunda sizni selamlauna şiksiz şat. İlkinlerimizge iyilik tilep,
Biz Tuğan Aylar dip isimlengen konsertimizning ikinci bölügen sizning koyunlar alkışlar aslında başlap jiberemiz. Gittik. Татарстанның атказанган артисты Елена Григорьева һәм Эрни Чавлинов.
Dilden şezir kile şekermesi kız bana Aşı başı buyurken ömürler uzun bana Aşı başı buyurken ömürler uzun bana Aşı başı buyurken ömürler uzun bana Bermençik Devlet Folklor Ansamblı. Siz әлігіне сәхне ұсталарының шығышын көрдіңіз. Біздің әлі көптеннен ішләп келуші балалар студиясы да бар. Өсіп келуші буын традицияларыбызны байытып, бізден үрнәк алып ижат етуші коллектив Россия һәм республика күләм ұйыштырылған фестиваль конкурсларда лауреат болған гран-при иелері Петрау балалар фольклор ансамблі. Әйдәгіз аларны қайнар алқышлар белән қаршы алабыз. Sen bana söylemişler
ансамблі. Қайнар алғышлар. Ұлы опа дәдейлеріне hiç кінәді қалышмайлар. Сәнғәт жетекшісі Людмила Адамова. Балаларыбыз милли ғырып ғадәтләребезгә туғры қалып, рухыбызны сақлыйлар. Шул хазинәне байытып, заман тәләпләренә яраклаштырып, иҗат итүче төркем белән дә сезне таныштырып үтәсебез килә. Алексей Алешин җитәкчелегендәге Хмельная Ворга фолк-рок төркеме безнең милли фольклор бизәкләрен заманча рок группа көйләре белән үреп, сезнең хозурыгызга тәкъдим итәр. Рәхим итеп, каршы алабыз.
Yaşalarga yeli kimler şakan Havalarga yaşayeli kışkıgay Havalarga yaşayeli
Пешірмейкен әлі киебіз. Маруся, Маруся, милая моя, Қошқа тау бойына да бірлеген жия. Келушілер болса әлі киебіз. Шала бірге жырлашайып әлі жүрірбіз. Маруся, Маруся, милая моя, Қошқа тау бойына да бірлеген жия. Ну, кайфна кешек! Ишет Гиндустан, господа! Оп! Улан! Молодцы! Айда еще выше! Айда искрать улан! Ертелеріне тұрып тышқа қарасым, Қапқалы қайларым әлі көктіман. Маруся, Маруся, милая моя, Шыңғыр, 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 шыңғыр әлі соққыя. Әлі шыңғыртыман арналарыңды, Сен саны бәғір кейіп тұрғанысыма. Эй, Маруся, Маруся, милая моя, Шыңғыр, 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 шыңғыр әлі соққыя. Biz var eyleysen buradan kukularımızı gülerimiz. Siz kaydı. Hop alatsı. Biz birgelim. Maruся, Maruся, милая моя, Шыңғыр, 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 шыңғыр әлі соққыя. Маруся, Маруся, милая моя, Шыңғыр, 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 шыңғыр әлі соққыя. Ей! Сахнабызны дүрләтті Александр Игнатьев. Рахмет, дуслар. Александр Игнатьев. Қадірлі тамашашыларыбыз, концертның шушы жерінде коллективыбызның якын кішісі өзінің ижад ялқынында бізді де дүрләткән, яраткан, хөрмәт иткән жігітібізні искә аласыбыз килә. Ул Камил Байбиков. Язмыш аны 2013 елда біздің арадан алып китте. Ул үзенең хыялларын тормышка ашыра алмыйча фаҗигале төстә вафат булды. Без аның истәлегенә видео язма әзерләдек. Хәзер әлеге видео язмалы дискны биредә утыручы аның әти-әнисе һәм балаларына тапшырырга рөхсәт итегез. Әлеге чәчәкләр һәм диск сезгә, рәхим итеп алыгыз. Хәзер сезнең каршыда Камил Байбиковның соңгы иҗат җимешләренең берсе Чабаталы степ.
Әлеге шәшәкләр Камил Байбековның әтиянисеннән Бәрмәнчек дәүләт фольклор ансамблена. Бик зур рәхмәт. Татарстанның атказанган артисты Оксана Дмитриева. Қойнар алғыштарығыз. Оксана, рахим етіп ал, Наил абының шәшәклерін. Бізді рахмет сізге. Наил Дунаев. Оксана Дмитриева. Крашынарның Бәрмәнчек дәүләт фольклор ансамблі менә инде ширек ғасыр эзләнүдә тапқанын байытуда. Безнең архивтагы номерлар саны инде берничә йөз. Сезнең игътибарга шулар арасыннан иң-иңнәрен генә тәкъдим итәбез. Бергәләшеп, алтын фондыбыз хәзинәләрен искә төшерик әле. Ай әлі бик жырақта
Şakırım jirden kildik biz. Ağlamanımız ağlanan çağı. Ağlamanın ağlanan çağı. Duvarlarımız ağlanan çağı. Şakırım yakın girdiğe. Sürtüşerek gilirgimiz. Ağlamanımı dağılan çağı. Ağlamanımı dağılan çağı. Duvarlarımız ağlanan çağı. Pire balık, pire balık, pire balık kızarır. Pire balık, pire balık, pire balık kızarır. Balığımızla düşer yine bana bulat kızarır. Balığımızla düşer yine bana bulat kızarır. Tulay, 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 tulay da saylık tulay. Saylık tulay, aman şulay, rüzgar sulana olay. Sizdekiler, sizdekiler, bizdekiler, bizdekiler. Sizdekiler, sizdekiler, bizdekiler, bizdekiler. Sizde bizdeki eve giden hayır bitti sizdekiler. Sizde bizdeki eve giden hayır bitti sizdekiler. Tulay, 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 tulay da saylık tulay. Saylık tulay, aman şulay, rüzgar sulana olay. Sizleri kirletmeli, sizleri kirletmeli, sizleri kirletmeli, sizleri kirletmeli. Ronda gelişler baklan, besle sizleri, bana besle sizleri. Bazıları ıslanım da ıslatmalı ıslatma, bazıları ıslanım da ıslatmalı ıslatma. Sizleri şekilde yaşın, sizleri şekilde yaşın, şoşun bazıları ıslatma. Bazıları ıslanım da ıslatmalı ıslatma, bazıları ıslanım da ıslatmalı ıslatma. Sizleri şekilde yaşın, sizleri şekilde yaşın, şoşun bazıları ıslatma. Vallahi indir getire, kolay indir getire, vallahi indir getire, kolay indir getire. Uçurlama cennetten baytır biter getire, baytır biter getire. Bazıları ıslanım da ıslatmalı ıslatma, bazıları ıslanım da ıslatmalı ıslatma. Sizleri şekilde yaşın, sizleri şekilde yaşın, şoşun bazıları ıslatma. Bazıları ıslanım da ıslatmalı ıslatma, bazıları ıslanım da ıslatmalı ıslatma. Sizleri şekilde yaşın, sizleri şekilde yaşın, şoşun bazıları ıslatma. Sizleri şekilde yaşın, sizleri şekilde yaşın, şoşun bazıları ıslatma. Şoşun bazıları ıslatma. Hey! Bermenşek Devlet Folklor Ansamblı. Hürmetli kardeşler, elbette bayramlar bulaksız bulmuyor. Şoğa göre eydek zəli birgelep, bulaklevlerge kuşabız.
Для награждения на сцену приглашается депутат Государственного совета Республики Татарстан Исаева Анастасия Григорьевна. Итак, за многолетнюю плодотворную работу и вклад в развитие культуры народов, проживающих в Республике Татарстан, награждается благодарностью президента Республики Татарстан художественный руководитель государственного фольклорного ансамбля «Крашен Барменшек», заслуженный артист Республики Татарстан Кашапова Эльмира Вафичевна. Ваши бурные аплодисменты! Конечно же, фотография на память. Настасья Григорьевна, огромное спасибо. Для награждения на сцену приглашается начальник отдела профессионального искусства и художественного образования Министерства культуры Республики Татарстан Хайрутдинова Дилия Флюровна. Под ваши бурные аплодисменты. Хайырлы кич, кадірлі достар, hürmetli тамашашылар. Мен сіздің Татарстан Республикасы Мәдениет Министрлігі исеменнән Бермәншек ансамблінің 9-нчы концерт сезоны ачылуы белән ихлас күңелдән котлыйм. Һәм бүләкләрен тапшырырга рөхсәт итегез. За достижение в культуре награждается нагрудным знаком Министерства культуры Республики Татарстан артист балета Государственного фольклорного ансамбля «Крашен Барменшек» Насыров Руслан Гусманович. За вклад в развитие этнической культуры награждается благодарностью министра культуры Республики Татарстан артист балета Государственного фольклорного ансамбля «Крашен Барменшек» Шайхудинов Радик Сиреневич. За вклад в развитие этнической культуры награждается благодарностью министра культуры Республики Татарстан артист-вокалист Государственного фольклорного ансамбля «Крашен Барменшек» Зайнуддинов Ильнар Зарифович. Ильнар Китмидер, шәшәкләр. Огромное спасибо, Дилия Флюровна. Огромное спасибо. Шәшәкләрне. Әйдә, кіріп берейін. Кіріп кетті. Біз бәйрәмімізді давам етеміз һәм сіздің қайнар алғышларыңыз астында. Кеттік. Yanay
Бәрмәнчек дәүләт фольклор ансамбле. Алкышлар, кайнар алкышлар. Бар, исәнбез, шатлыгымнан көчкә тыям күз яшем. Шундый халкым барган булганда, яшим әле мин, яшим. Тагын кайчан килерсез дип сезне калабыз затып, рәхмәт сезгә йөргән өчен, керәшеннәрне уятып. Шуның белән концертыбыз ахырына якынлаша. Шушы концертны истә калырлык итеп оештырган кешеләребезгә чын күңелдән алкышлар белән рәхмәтләребезне җиткерик әле. Менә алар. Бүгенге концертның баш режиссеры, Россиянең атказанган Татарстанның халык артисты Илдар Хайруллин. Илдар Хайруллин. Сәнгать җитәкчесе, идея авторы һәм программаның режиссеры, Татарстанның атказанган артисты Эльмира Кашапова. Эльмира Кашапова. Хор төркеме. Баш хормейстер Эльвира Камалова. Бию төркеме. Репетитор Радик Шайхутдинов. Оркестр төркеме. Баш дирижер Эрни Чавлинов. Хмельная Ворга фолк-рок группасы. Җитәкчесе Алексей Алешин. Татарстан Республикасы Тукай районы Мәләкәс авылыннан Петрау балалар фольклор ансамбле. Җитәкчесе Людмила Адамова. Бәрмәнчек дәүләт фольклор ансамблінің директоры, Татарстан Республикасының атказанган мәдәният хезмәткәре Артур Поляков. Концертны алып барды Кәрим Тинчурин исемендәге Татар дәүләт драма һәм комедия театры артисты Артем Пискунов. Мин булам. Киләсе очрашуларга кадәр имин ару гына була күрегез. Без сезне яратабыз. Исән сау булыгыз. Татарстан Республикасы һәм татарлар турында тулы мәгълүмат. Татар информ мәгълүмат агентлыгы.